Sagaza tuje ku systeme jamais égalé tuzere kudohema kudukurikirana gatanu ku kandi tuje kugira ngo tuguhe updates rero komba zikomeye zikaba kuri uyu wa gatandatu zakomeje kugenda zica ibintu aho rero n'ubu ngubu mu rukerero rwo kuri iki cyumweru aba FARDC bakomeje guhatana n'igisirikare cy'u Rwanda muri groupement ya Mukangala territoire ya Mwenga muri Sud Kivu. Affrontement zikaba zatangiye rero hakaba hashize amasaha 10 ari urutavanaho kugeza ubu ngubu journée ikaba ikomeje kugenda ibyuka ari rouge ku buryo bikomeje kugenda bigaragaza yuko bilan ikiri inconnue cyane ku ruhande rw'igisirikare cy'abazarendo kiri gufatanya na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuko bahuye na embuscade mu gihe rero FARDC zikomeje kugaragaza abasirikare bagera mu 8 bafashwe n'igisirikare cya Repubulika ya Kongo b'abanyarwanda bafatiwe muri Shavunda ndetse iyi ikaba yamaze kugwa mu maboko y'igisirikare cya FARDC. Babashije gusubiza inyuma igisirikare cya Repubulika y'igihugu cy'u Rwanda ku ruhande rero runini cyane mu gihe hakomeje kugenda hagaragara kandi nanone yuko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikomeje gukora amaramforo muri biriya bice. Ni mu gihe kandi nanone kugeza ubu ngubu isolement diplomatique ikomeje ndetse kugeza ubu Kigali ikaba ikomeje kugerageza kohereza igisirikare rero cy'u Rwanda ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko nk'uko amakuru akomeje kugenda abitangaza abaturage bakaba bakomeje kugenda binubira yuko bimwa ubushobozi bwo kuba babasha ngo kwibuka ababo bakomeje kugenda batakariza ubuzima ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe leta zunze ubumwe za Amerika zikomeje gufunga robine diplomatique kuri Kigali nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, ndetse habayeho na déplacement ya ambasade y'igihugu cy'u Rwanda yimukiye i Nairobi. Washington ikaba yarafashe decision iremereye yo kuva i Kigali hubatse ambasade nini cyane bitewe n'ubuyobozi bwa leta zunze ubumwe za Amerika bwahise bukomeza rero kwevakiwa abadiplomate babo babakura muri Kigali bakaberekeza muri Kenya, ndetse kugeza ubu ngubu bakaba batakiri muri Repubulika y'igihugu cy'u Rwanda. Izi mezire zisanzwe ahanini zidakunze kugaragara, ahubwo bikunze kugaragara iyo hari climat sécuritaire politique ikomeje kugenda ahanini icumbagira hagati y'igihugu ndetse na leta zunze ubumwe za Amerika. Kugeza ubu rero nta annonce officielle yigeze itangaza y'iyi rupture ya relation hagati ya Kigali ndetse na Washington, mu gihe ariko hakomeje kumvikana imbwirwaruhamwe za perezida w'igihugu cy'u Rwanda zikarishye cyane cyane zibasira abashaka bari bo bose guhagarara mu kibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Déplacement ya ambasade rero yerekeza i Nairobi ikaba yaragiye igaragaramo renforcement y'ama message ndetse akomeye hagati ya sinye zikomeje kugenda zigaragaza mu by'ukuri yuko leta zunze ubumwe za Amerika zikomeje kuba preoccupé mu by'ukuri kuri rotre y'igisirikare cya Repubulika y'igihugu cy'u Rwanda ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu karere k'ibiyaga bigari. Iyi decision ikaba iriska kuba yagaragaza cyangwa se yateza repercussion diplomatique na économique cyane cyane nk'uko Kigali ikomeje kugenda igaragaza mu by'ukuri izi muvoma zayo zitoroshye. Affrontement rero zikomeje ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikomeje, nubwo izi relation zikomeje kugenda zicumbagira. Hari benshi bavuga yuko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikomeje kurwana mu buryo bukarishye gihabwa inkunga na leta zunze ubumwe za Amerika. Hari n'abavuga yuko leta zunze ubumwe za Amerika amakompanyi akomeye yakomeje guteza ibibazo ndetse kubera yuko ashaka amaminere bityo agatera inkunga umutwe w'igisirikare cy'u Rwanda wiyise M23 ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Koalisiyo y'abazarendo ikomeje guseturana n'igisirikare cy'u Rwanda rero cyiyise M23 bafatanyije na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igisirikare cyayo cya FARDC muri groupement ya Makangara rero sheferi ya Rwindi muri territoire ya Mwenga. Hakaba hakomeje amakomba rero akomeje kugenda aca ibintu ndetse aba victime bakaba bakomeje kugenda bagaragara. Source locale z'abazarendo zikomeje kuvuga yuko bakomeje gufata bira bice bya Shafunda ndetse affrontement zikaba zikomeje rero zerekeza muri position z'igisirikare cya Rwanda cyane mu bice bya Kasika muri sheferi ya Rwindi. Turakomeza tugukurikirana rero gatanu ku kandi sakaza toujours compte système jamais égalé. Turagaruka mu
kanya. Turizera kudahwema kudukurikirana gatanu ku kandi isakaza toujours compte système jamais égalé forte détonation ndetse zikomeje kumvikana muri Makobora. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikomeje kugenda kikubita mu buryo bukomeye ndetse bakaba bari kugerageza n'imbunda zikomeye muri biriya bice. Abaturage bakaba bakomeje guhamagarirwa kuba calme kubera yuko hari imbunda bakomeje kugenda bagerageza zo kurwana mu buryo bukomeye ngo kandi bakomeje kugenda bitegurira urugamba rutoroshye. Ni mu gihe abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje kugenda rero babona yuko igisirikare cyabo gikomeje kwigarurira ibice bitandukanye byari byarafashwe n'igisirikare cy'u Rwanda ndetse kiyise M23 ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu rero hakaba hakomeje kugaragara bamwe mu basirikare bagenda bagaragara mu bice birwaniramo M23 bakomoka mu bindi bihugu, hakaba harimo n'abagiye bafatwa cyane cyane batava no mu karere k'ibiyaga bigari. Kugeza ubu hakaba hakomeje gukoreshwa abamerceneri bikomeje kugenda bituma igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikomeza kwagura rero operation zo gushakisha amakuru y'ibanga akomeje kugenda agaragara. Kugeza ubu affrontement rero zo muri Makangara zikaba arizo zikomeje kugenda zigaragara hano mu makuru cyane cyane frontière rero hagati y'u Burundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu ikaba yamaze gufatwa na FARDC ndetse ikaba irimo gucungwa na force spéciale ya IBU. Kugeza ubu rero situation ikaba ikomeje nanone kugaragara yuko iri cruel mu buryo bukomeye cyane cyane ku ruhande rwa Masisi. Tukaba turi bukomeje naho kugukurikiranira gatanu ku kandi kugira ngo tukumenyeshe uko bimeze. Afrique du Sud ikaba rero ikomeje nayo kugenda itangaza l'autre yo gukura abasirikare bayo muri MONUSCO. Bikomeza kugenda bigaragaza yuko operation bari bamazemo imyaka rero cyane cyane abasirikare babo bagera muri 700 bari muri MONUSCO ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bose bagomba kuba babaye récupéré basubiye mu gihugu cyabo. Perezida w'igihugu cya Repubulika ya Sud Afrique rero Cyril Ramaphosa akaba yamenyesheje Secrétaire Général wa ONU Antonio Guterres yuko retrait y'amatrupe y'igisirikare cya Afrika y'Epfo akomeje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse iyi retrait itangiye gukorwa mu buryo ngo buri definitive. Iyi retrait rero ikaba igomba kuba irangiye mu mpera z'ibihumbi 2026 ndetse ngo n'umwaka wa bije w'iki gihe wa SANDF cyangwa se igisirikare cya Repubulika ya Afrika y'Epfo ntago ita ku kindi kintu icyo ari cyo cyose usibye kurotira abasirikare babo bari ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turakomeza tugukurikiranire rero gatanu ku kandi sakaza toujours compte système jamais égalé. Turagaruka mu kanya sakaza toujours compte système jamais égalé. Twizere kudahwema kudukurikirana gatanu ku kandi. Des violents affrontements ont posé le matin février les rebelles des AFC Wazalendo des groupes NDC Renové. Ibi byabaye rero muri virage ya Bukumbira. Igisirikare cya Renové kikaba cyakomeje kwataka mu buryo bukomeye igisirikare cy'u Rwanda muri groupement ya Ikobo muri territoire ya Walikale. Rero nkuko amakuru yakomeje kugenda zugera, abazarendo batatse iki gisirikare cy'u Rwanda barasa amamodoka yabo y'amajipe agera kuri 3. Cyari igitero cyatangiye kuva mu masaha ya saa 4 y'ijoro ndetse rero bakaza kugeza no mu masaha 10, hagatangira n'ikindi gikarishye mu masaha 11 kije gutuma abaturage bagira psychose mu kanya. Detonation z'ama materiel aremereye zakomeje kumvikana ndetse amadrone kamikaze akomeje kugenda aba urufaya, ariko biza kuza kurangira igisirikare cy'abazarendo gisubiye inyuma gisiga rero Bukumbirwa muri controle y'abareberi. Bilan ikaba yari irimo affrontement zikomeye ndetse activité socio-économique kugeza ubu zikaba zitarasubira mu mudongo kuva rero muri iki gitondo. Renfort y'amaposition y'igisirikare cy'u Rwanda muri Bukumbira ndetse no muri Rusamambu ikaba ikomeje kugenda iba ni n'abazarendo
Wazalendo bakaba batatse kugira ngo bagerageze kugabanya izi renforts zikomeje gukorwa umunsi ku wundi, ndetse bakaba bari bijejwe n'umusada w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko bikaza kurangira bisanze ari bonyine ntibabone umusada, baza guhitamo rero gusa n'abasubira inyuma. Ni mu gihe revolution ya situation muri Haut Plateau mu Minembwe ndetse na hariya cyane cyane hose muri Fizi na Mwenga, village za Minembwe zikaba zikomeje kuba encerclées na forces spéciales za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, utibagiwe n'abazarendo. Kugeza ubu ngubu hakaba hasigaye distance makeya kugira ngo rero bibe byatuma habaho gufata ibice bindi bishyashya. Tukaba turi bukomeze kugukurikiranira gatanu ku kandi isakaza tuje konti systeme jamais égalé. Turagaruka mu kanya tukumenyesha n'ayandi atandukanye akomeje kugenda agaragara kuri point y'urugamba. Mbere yuko tugenda ariko ntitwagenda tutabamenyesheje yuko kugeza ubu ngubu hakomeje kugenda hagaragara ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kugenda ifungira u Rwanda aho bashobora kunyuza amaminere, cyane yuko rero frontiere zikomeje kugenda zigaragara yuko zifunguye, ariko kugeza ubu i Washington projet iza mbere zikaba zamaze kuranswa mu rwego rwo gukorana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni rero ishoramari ry'amamiliyari agera kuri 12 y'igisirikare gikomeje kugenda kirwana, kigomba no kuzarinda rero iri shoramari z'Abanyamerika. Kugeza ubu stratégie américaine de sécurisation des minerais critiques ikaba ikomeje rero kugenda ivugwaho. Robert Friedland akaba rero ari we wagaragaye muri delegation yari iri kumwe na delegation y'Abanyekongo kugira ngo babashe gukonfigira iyi chaîne d'approvisionnement occidentale. Muri contexte rero ya rivalité sino-américaine, Washington ikaba ikomeje gushaka kuba yagira amaminere ya zinc, germanium ndetse n'amametale stratégique mu rwego rwo kugerageza kugira ubushobozi bw'imodoka ziba zikoresha rero amashanyarazi ndetse na superiorité aéronautique ya défense, bituma position ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri diplomatie minerale ikomeza guhagarara rero ku murongo mwiza. Ibi bikomeje gutuma rero hagaragara rero icyuho gikomeye ku ruhande rero rwa politike y'amaminere y'igisirikare cy'u Rwanda, bikomeje kugenda byangiza rero situation cyane y'amafaranga aboneka ku ruhande rwa Rwanda. Turakomeza tugukurikirane gatanu ku kandi isakaza tuje konti systeme jamais égalé. Turagaruka mu kanya.